Hello, is Nollaig Abigail. Sin presio ha mi genu toshach hier na Nollaig an in style. Is Kimberly Ship Hain in Yehich. Ha rutbak chemig of yaking sa chitchen in you. Ma ha yuri cocktail do chrutching o hianu. Sho Seo an cocktail Lasrach, cranberry agus orange rackham. Go literal sé firestarter a hán. Son an purée chuir chéile ha mi dul chur cranberries isteach gona fanne. Hanna cranberries sin roach ach fyd tú cúteach cranberry sauceach lecach ma bhacail raca lecha de steu lán an Nollaig. Ha céhir géig rosemary dul isteach gona fanne cúteach agus bac an siú garabisteach. Heid sin an ish chase soaker. Faca mi seoir stóver son 5 minútin gus an brísna cranberries sias. Ha sin an ish a cuad mar chili. Hanna cranberries acting fuirigach bacan agus fé mi an ish a grad tro in food processor, gus mi ad snogais mín. Mi sin a kaintach gwyl am múlach ar ceart. Sin an ish gisel. Oh, happer da bria. Wow, ha sin snog. Cur mi sin an ish tro siv. Gírach gus nach bí písan sa mi airachal. Aber blas snog a vís ar an cocktail lacking. Bí féimig seo ar gírach whitbag cúteach tonna siv. Gírach clac spatula no Spain. Ha blas a rosemary cúteach ar gol isteach gona cranberries acking agus mar sin blas na Nollaig go dèanamh. Fanny mis muinneach go fáim mi a chóir trona siv sé gírach síl na cranberries a ha airachal. Ach seálar sin ha chomín agus faca mi sin gus a fuiriche. Lasc na cranberries acking ar fuirichach a mi dul churad steach gan an crachad racking agus an liqueur orange racking. En alle. Heid just snokla sin blas van an cranberry. Hij is mit mi jarach ar an crachad racking bak an joy. Mi bhulacher. Hij is seo an piece a cordadum. Ha póca go pasta mach. Mas zo'n commissie chisolinis. Hier zing schare woelig. Is doortje sin je steach na cocktails acking. Fyricus of fiction da briavis or show. Sin goosnog. En als je ik juri hier nog een kleine acking rolaan eater or has een golfer. Krak en tangerine. En je nog een moedig is zuur hacking. Maar sin. En eerst een first exciting. Ham ik dolger ritbak je rumejal. Isteach go cracan an tangerine acking. Tíadach mar sin. Agus bí féiciúach nar a ha genuim háirsteo. Apracin chu seo íontas ar duine sa mi ha céiliart. Dí an caintseach an furichiú go níd an héine amach is nuair sin fiú na tangerines ag tíadach I cheantaim mar sin agus a chóirste amach. Han da áling ha blaste agus bí a Lasrach, aber joch sóríte.